Assalamualaikum, saatnya menikmatin pempek lenjer kulit ya. Ini pempek lenjer kulit ala dapur Ita Yudis, enak sekali. Ya, seperti ini, lembut, garing di luar, lembut di dalam. Terasa sekali ikannya ya, enak luar biasa. Coba sekarang kita makan dengan cuko. Kita siram cuko. Tuh. Pasti makin enak. Enak sekali. Ikannya asam, manis, pedas, kental sekali ya. Ini bikin makin luar biasa. Nih yang mau order pempek kulit lenjer ala dapur Ita Yudis, 1 box isinya 4 ya. Harganya 100.000 seperti ini nih ya. Buruan order ya. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. Pempek lenjer kulit siap santap ala dapur Ita Yudis. Nih seperti ini ya. Pempeknya kita buat dari kulit ikan tenggiri ya. Ini pempeknya lembut sekali, enak ya. Ini 1 box. I can't forget the day we met. Your eyes blue, your breath Ini 1 boxnya ya. Isinya 4. Harganya 100.000. Lengkap dengan cukonya ya. Nih seperti ini. Tuh. Ini ya pempeknya. Tuh ya. Lembut sekali ya. Yang mau order silakan ya. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Ditunggu. Terima kasih. Pempek kulit siap santap ala dapur Ita Yudis, baru mateng nih, masih beruap-uap. Wow, cantik-cantiknya. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love, my summer love.